Bazalwane, inhliziyo yami iyabheka ngisakhuluma ngomfundisi uBasi. If there is one thing engiyifundile ngomfundisi uBasi, ngifunde lento abathi ifaith. Kakhulu bazalwane sifundiswa ngefaith, but kubukeka ngenye indlela uma ngabe usubona umuntu ekutshela ngepracticality yefaith. Uthe uma ngabe ethi angize ngizophatha izwi, kwafika enhlizweni yami ukuthi uyabona omama basibathemba noma ngingathembeyisi. Ngathi ile faith yakhe le emenza ukuthi athembe nala kungathembisi khona. Ngase ngithi lokhu akusikhona kwami, because mina angikwazi lokho athi angizokwenza bazalwane, kepha engiwethembayo ngithemba lo nkulunkulu okuye, ngoba yena uyamazi and uyamethemba. Sengimbonile kakhulu ngoba ngisho ngithi uma ngabe kukhona into engiyifundile kuye, ngifunda ukuthi uNkulunkulu uyathenjwa, futhi uma ngabe uNkulunkulu umethemba uyazibonakalisa. Libongwe igama leNkosi. Bazalwane, ngizocela nje ukuthi ngaphambi kokubambezela siye emabhayibhelini ethu, sizofunda incwadi yabehluleli, the Judges. Ngizocela nje ukuthi bazalwane sivule yona. Mhlambe besayivula nje abazalwane, ke ngithi ukunikeza i-background kwincwadi yabahluleli. Ngumama bazalwane, ngiunderstand ukuthi la phakathi kwethu kukhona abantwana abancane. Mhlambe lokho engikushoyo thina esibadala siyakwazi, kodwa ke sizoyikhumbuzisa ngoba bazalwane ukushumayela angikwazi. Sizoxoxa nje bazalwane, sixoxa ngeBhayibheli vele kuthwele ingasuki olimini lwethu. So namhlanje ke kuseni sizoxoxa ngalo. Ngizonikeza nje kafushane i-background yencwadi yabahluleli. iBhayibheli bazalwane lithi le ncwadi yabahluleli isiqala nje mangasho mhlambe ngapha ngasekuqaleni kwayo, siqala la khona uJoshua esefa bazalwane. Ngiyathemba bazalwane abaningi bayamazi uJoshua. uJoshua yilo osuke nabantwana bakwaIsrayeli obehamba noMose, obeyinceku bazalwane kaMose. Siyazi ukuthi yena uMose ubasusile abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, kodwa kabangesangena nabeKhenana. Bangena sebezongena bazalwane, bangeniswa ubani? Bangeniswa ile nceku esikhuluma ngayo bazalwane namhlanje, engithi ithi qala
incwadi yabahluleli ngapha ngasekuqaleni bese eyafa yena ubani uJoshua bazalwane. IBhayibheli liyakuveza ukuthi ufa nje uJoshua useneminyaka elako 110, usemdala, usekhulile kakhulu. Kodwa kubalekile bazalwane ngifuna sikunake ngencwadi yabahluleli. Incwadi yabahluleli bazalwane into eyenza ngiyithande mangabe ngiyibheka, ikhombisa impilo yami njengomuntu ophilayo emhlabeni. Ngoba uzobona uma ngabe uyifunda uthola abantwana bakwa-Israyeli sebeseKhenana bahambe bethi besakhonza bephinde bewe futhi bephinde bezocela uxolo kuNkulunkulu, aphinde uNkulunkulu futhi abathethelele. Okuyinto kwathina abazalwane sihamba endleleni yokukholwa esiyenzayo, sithi sakholwa siphinde futhi siwe, okungamele ke bazalwane ngabe siyakwenza kodwa khona kuyenzeka. Yiyo ke bazalwane ngithi ngiyibona bazalwane ithinta impilo yethu kakhulu, ngiyifanisa nempilo yomzalwane. Kodwa ke la sikhona abazalwane sikhuluma ngabantwana bakwa-Israyeli sebesezweni uNkulunkulu ayebathembise lona. Khumbula izwe leli athe kwathiwa kuyizwe loju nezinyosi, okwakuyizwe okwakufanele ngabe kuyabusa kulo, kodwa kuhambe kungabi njalo. Ngoba uma ngabe liqala ngapha ngasekuqaleni encwadini yabehluleli siyathola bazalwane ukuthi bahamba abantwana bakwa-Israyeli bangabe besamkhonza uNkulunkulu, bahamba abantwana bakaNkulunkulu baze bakhonza ngisho nanezithixo. Sebekhona la bewabonile amandla kaNkulunkulu ehamba nabo, mangabe sebeseKhenana bayajika bazalwane bakhonza izithixo. Iyabheka inhliziyo yami ithi yini leyenza ukuthi abantwana bakwa-Israyeli bethi bayibonile imisebenzi yaNkulunkulu kodwa behambe bamhlamuke. Uma ufunda sifunda ngapha ngasekuqaleni bazalwane, ngiyadlula nje ngiyachaza, lithi izwi likaNkulunkulu kwahamba isizukulwane lesi esasiphume eGibhithe safa, bese lizothi kwazalwa esinye isizukulwane esasingamazi uNkulunkulu nemisebenzi yakhe. Okusho ukuthi laba bazalwane yebo ba-enjoy ama-fruits okuba seKhenana, but abamazi uNkulunkulu. Kubona bayaxoxelwa ukuthi ngelinye ilanga kwaphoswa induku phansi yaphenduka inyoka, ukuthi ngelinye ilanga kwaba nje inhlupheko zeshumba zizwa ngendaba abazazi. Okwesibili bazalwane ngunothisayo ukuthi abantwana bakwa-Israyeli mangabe befika eKhenana, uma bengena eKhenana bazalwane bayaqala uthi uAlwande mina ngizoshona le, ngifike ngilwe lempi ngiyidle le ndawo, esihle uthi mina ngizoshona ngapha, uDesha uthi ngizoshona ngapha, bayayidla but abawaqeda amaKhenani. Ayasala amaKhenani, ama-Canaanites bazalwane aba ngaphakathi kwabo. Sawukholiwe ungabaleki uyishiya izono. Athi uNozipho esekholiwe nje wasindiswa eyintombi abesathi kodwa nje ngizoyigcina inamba kaSibu. Ngeke ngize ngithi iKhenana leli bazalwane ngelinye ilanga eliyobuya lizokudla, ngoba awulisusile iKhenana lokho yilokho kwenzeka bazalwane kubantwana bakwa-Israyeli. Uthini uNkulunkulu? Uthi mangabe sebemjwayele uzonikeza lamaKhenana amandla, kuzosetshenziswa bona ukuze bezofuna umbuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu emuhle bazalwane, uyabazwela abantwana bakwa-Israyeli ngaso sonke isikhathi. Abantwana bakhe mangabe sebekhala amaKhenana esebuyelele kubo, bayakhala kuye. Nenye bazalwane into engiyinothisile, lithi izwi likaNkulunkulu kwakuthi mangabe sebehlaselekile ebese bazalwane beyokhala kuNkulunkulu. Angiboni la kuthiwa khona babevukwa uthando lukaNkulunkulu. Ngibona la beyokhala kuNkulunkulu, mangabe bekhala kuNkulunkulu babesuke befuna ukuthi uNkulunkulu abakhulule. Babengayi ngalomqondo wokuthi sesizozinikela thina uqobo lethu kuNkulunkulu, kodwa babeya ngokuthi sifuna ukuzokhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu kuphi na sikhulule, ngoba bayazi ukuthi kuNkulunkulu kukhona ukukhulula. Lokho nathi bazalwane isikhathi esiningi kuye kuthiwa manje sesishuma kushunyayelwe emabandleni, ibandla leGrace size esontweni
ngoba sifuna ukuzonqaka into zethu. Kunabazalwane abazawuthi ngiyakholwa nje kodwa okukhulu kakhulu kimina ingoba uNkulunkulu ungisindisile, uNkulunkulu ngipha umsebenzi ngiyasebenza. Uyabona nje ngizele lezo zinto uNkulunkulu. Yingakho bazalwane ngithi mangabe ibheka inhliziyo yami ithi yingakho kwakulula kubona ukuthi behambe bewe ngoba kwakungagcilile uthando lukaNkulunkulu kubo, kodwa bebesuke beze uNkulunkulu ngoba befuna ukuthi uNkulunkulu abasindise. Ithi-ke incwadi engcwele bazalwane, incwadi yabahluleli, kwathi mangabe esefa uJoshua basebeza kuNkulunkulu bazombuza bathi, njengoba ke manje uJoshua esefile, njengoba ke manje singasenayo umholi, ubani oyakusihola sikwazi ukulwa silwe futhi namaKenites? uNkulunkulu uyabavusela abazalwane. Ubavusela ubani? Ubavusela uJuda ukuthi uJuda uzolwa nabo. And lithi izwi likaNkulunkulu kwakuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe uNkulunkulu esemisile. Remember last before incwadi yamakhosi sila encwadini yabahluleli, so amakhosi abekho abanayo ileader. uNkulunkulu ufike abeke ijaji la ngaleso sikhathi ebese ke lona ke bazalwane lithi izwi likaNkulunkulu kulelo jaji elisuke likhona ngaleso sikhathi wayeba khona. uNkulunkulu wayeba nalo alilekelela ahambe nalendlela elinqobo. La esizofunda khona abazalwane sithola ukuthi sekube neminyaka ngithi u80 iminyaka ikhona kunokuthula ezweni laseKenana la behleli khona. Sesizofunda ke abazalwane, ngicela sivule incwadi yabehluleli, the Judges, sizofunda uchapter 4. Bapha abafundi beBhayibheli bazalwane bezosho ukuthi kuchapter 4 sizofunda ngobani, umuphi lo mahluleli ozovuswa uNkulunkulu manje kuchapter 4. Ngoba simbonile kuchapter 1 evusa uJuda, sambona evusa abanye, siyambona nako chapter 6 uvusa uGideon. Ubani lo uNkulunkulu azosivusela yena namhlanje kuchapter 4? Bapha abafundi beBhayibheli bazalwane basitshele ukuthi uvusa abani. Bazalwane sizofunda iverse lokuqala kuchapter 4 uthi abantu bakwaIsrayeli baphinda benza okubi emehlweni kaSimakade emva kokufa kukaEhudi. Ngakho ke uSimakade wabanikela esandleni sikaJabhini inkosi yaseKenane owayebusa eHazori. Umkhuzi wempi kwakunguSisera owayehlala eHarosheti labezizwe. Njengoba bengishilo ke bazalwane bayaphinda benza lezi abadume ngazo, bayaphinda benza okubi phambi kukaNkulunkulu. Yazi bazalwane kunento engibhekayo, lisizwi likaNkulunkulu uma ngabe sebekwenzile okubi wenza njani uSimakade? Uyabanikela esandleni, unikela ngabo bazalwane esandleni sikaJabhini. Yilokho ke bazalwane okwenzakalayo. Uyabona kaningi uma ngabe sesona phambi kwaNkulunkulu, mangabe singabazalwane siyake size sithi masikhuluma sithi ungizungezile ngemuva nangaphambili, ungibiyele ngamalanga omlilo, ubekile uphawu ebunzini lami. But the moment bazalwane sivumela isono, le protection esinayo iyaphela. Bazalwane angikhulumi ngezilingo ukuthi uzothi awukodwa mina sikho isono engisenzile ngilingiwa, ngikhulumi ngazo. Ngikhuluma ngezono ezizoza kithi ngenxa yokuthi thina siphule le covenant esinayo noNkulunkulu. Iyiphi covenant abanayo? Bazalwane ngithe mangibheka incwadi yabahluleli eqaleni ngithe ithi kwazalwa isizukulwane esasingamazi uNkulunkulu. Ithi inhliziyo yami awu kodwa ke kuthiwa the apple doesn't fall far from the tree. Khosi mina laba bazalwane ngike ngabona labo gogo babo laba bantwana ngelinye ilanga bejikela yena uJoshua. Ngikhumbule hamba nabo bazalwane eze ethi khethani ke namuhla ukuthi ubanike nini niyakumkhonza, noma uNkulunkulu laba babakhonza oyihlo bese ngaphesheya kwemfula, noma ilabo uNkulunkulu baba Amori neselihlala ezweni lakho. Wamayeda wathi kepha mina
ngiyakumkhonza uJehova. Okusho ukuthi lezi ingane okuthiwa zimazi uNkulunkulu kukhona leya DNA yokubuya umhlamuka uNkulunkulu, ngoba lithi izwi likaNkulunkulu bathenga lesi sikhathi bazalwane esesho njalo bathatha isinqumo bazothi bona bazomkhonza uNkulunkulu. Benzani namhlanje? Bakhonza abanye oNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mangabe ulifunda bazalwane lithi vina amadodana abo ayeseganwa amadodakazi aseKhenana. Yingakho kwasekulula ngoba isitha sasingaphakathi. You have created a relationship nesitha. Yingakho sekulula ukuthi uma ngabe indodakazi yakho ikhonza uBhali na umbona uBhali efanele ukukhonza. Bayekelele uSathane wangena bamfundeza eduze kwabo. Namhlanje uNkulunkulu ngoba baphule le covenant abanayo noNkulunkulu, ubonakala uNkulunkulu ebanikele esandleni. Uyabanikela esandleni saseKhenana namhlanje. Lolu phawo lukhona emabunzini labo alusasebenzi bazalwane ngoba bona bayamhlubula uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu abantu bakwaIsrayeli base bekhala kuSimakade bacela usizo ngokuba uJabhini wayenezinqola zempi ezenziwe ngensimbi ezingama-900. Wayebacindezela ebaphethe ngonyo olukhulu abakwaIsrayeli iminyaka engama-20. For 20 years bazalwane sibona abantwana bakwaIsrayeli bayahlukumezeka ezweni loju nezinyosi. Something we never expected bazalwane. Sasitshela ukuthi kuyobe kubuswa lapha, but because bahlulekile kuma esithembisweni ababe naso noNkulunkulu sibabona namhlanje qhamuka isitha sobacindezela for 20 years. Ngiyayibuza ukuthi kanti bona basebehlalele kuze kuphela u20 years bengasakhali uNkulunkulu, kodwa ke at least ekugcineni bayakhala bayakhumbula ukuthi konje kunoNkulunkulu ophilayo bazokhala kuye. Uthi uverse 4, ngaleso sikhathi uDebora umprofetikazi umkaLapidoti wayengumehluleli kwaIsrayeli. Wayevame ukuhlala phansi kwesihlahla sesundi sikaDebora phakathi kweRama neBhethele kwelezintaba kwaEfrayemi. Abantu bakwaIsrayeli babenyukela kuye ukuba ababehlulele. Bazalwane ziyawina la ezami. Lithi izwi likaNkulunkulu la kuverse 4 uchapter 4 sihamba ngo-1-0. Manje bazalwane uNkulunkulu uvusa ijaji, uvusa umahluleli wesifazane bazalwana. Libonga igama likaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwana akasebenzi ngegender. Mhlawumbe singabantu besifazane fanele sikunderstande lokho ukuthi uNkulunkulu akasebenzi ngegender. uNkulunkulu usebenza bazalwane ngenhliziyo evumayo, ngomuntu omisele ngokuyisebenzela nomkholwayo uNkulunkulu. La sithola uDebora. Ngithe mangabe ngiqala bazalwane ngizwe kuthiwa waye umahluleli ehlala ngaphansi kwe-palm tree beza kuye mangabe beneyinkinga ezobahlulela, was like, oh okay, shuthi waye nesikhathi. But izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi waye umka, okusho ukuthi wayeshadile. Hayi ngoba wayenza lo msebenzi ngoba wayebhorekile qha. Waye umka, kwakuunkosikazi wayeshadile, kodwa wayewenza umsebenzi kaNkulunkulu. Wayeliphakamisa igama likaNkulunkulu. Siqhubeke bazalwane sifunde. Lithi wathumela uKedeshi kwaNafethali ukuba kubizwe uBaraki indodana kaAbhinowami. La bazalwane sithola ukhipha i-announcement uthi akayobizwa uBaraki. Bazalwane mhlambe ngaphambi kokuthi ngiqhubeke, ngiyathanda bazalwane ukuthi sinake lempi le ababhekene nayo laba bantwana bakwaIsrayeli la eKhenana. Lithi izwi likaNkulunkulu babe nezinqola zensimbi eziwo-900. Ngithe mangicabanga bazalwane ngacabanga ama-nuclear weapons. Ngabona ukuthi akwangadlalwa labazalwane, kwakushubile, kwakuzoliwa nempi enamandla. Yingakho yayisibacindezele for sweet 20 years becindezelekile beze bezokhala uNkulunkulu. Kodwa namhlanje sibona uNkulunkulu uzovusa uDebra ukuthi uzobhelana nabantu abaphethe ikhali zenyusi. Bazalwane
Wenza njani la uDebra simbona ezobiza uBaraki. Ubiza uBaraki bazalwane uyamasefikile uthi kuyena bazalwane usimakade uNkulunkulu kaIsrayeli ukuyele wathi hamba umise entabeni iThabori uthathe amabutho ayizi 10,000 ozalweni lukaNafethali nokaZebuloni uye nawe entabeni iThabori. Ngiza kumyenga uSisera umkhuzi wempi kaJabhini nezinqola zakhe zempi namabutho akhe ukuba babhekane nawe ngasemfuleni eKhishoni. Ngizokumnikela esandleni sakho. uDebra labazalwane uyijaji ngalesi sikhathi elisemandleni. Kodwa simbona enganqeni ukuyobiza uBaraki. Azothi weBaraki uyazi wena ukuthi uNkulunkulu utheni kuwe. uDebra bazalwane akekho threatened. Uyayazi position yakhe. Uyawazi umsebenzi wakhe endlini kaNkulunkulu. Uyakwazi futhi ukubuka ebandleni likaNkulunkulu abone ukuthi hayibo kunalona uNkulunkulu ambizile ukuthi akazocula kodwa futhi uyihlalele phansi abese yakuyathi akakubuzanga wena uNkulunkulu. Bazalwane ngathi besingaba njalo. Angabethi besingamfuza uDebra. Engathi besingamfuza sikwazi ukuthi uNkulunkulu asambulela amehlo kamoya. Sikwazi ukubona endlini kaNkulunkulu. Sikwazi ukubona ukuthi lo ubiziwe uNkulunkulu bese siyomkhumbuza sisakashongo yini uNkulunkulu kuwe. Abese yaqhubeka enza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba bazalwane mangabe uNkulunkulu usathane ezosifihlela leliso awuzuqhubeka umsebenzi kaNkulunkulu. Siyalidinga bazalwane iso likaDebra. Siyalidinga ke bazalwane nesibindi sakhe sokwazi ukuzoma ngaye. Sizothi hayibo weBaraki kanti akakhulumanga nawe yini na uNkulunkulu ukuthi thatha nazi inqola ezingama 10,000 wehlele khona empini uyokulwa. Bazalwane liyaqhubeka uthi uNkulunkulu yazi bazalwane la ku verse 7 uNkulunkulu unikeze uBaraki iassurance. Ngiyathanda siyibambe le uthi ngizokuba nawe futhi ngizonikela esandleni lempi le akakayilwi but already uNkulunkulu is saying ngizoyinikela esandleni sakho. Lo muntu uyokulwa already usene assurance. Ngiyibuza bazalwane ukuthi uzazokhunjuzwa nje kanti yena uBaraki wayekade engazwanga yini ukuthi uNkulunkulu wayesevele emnikeze leli assurance ukuthi vele lempo yoyilwa wena uzoyinqoba. Uthi inhliziyo yami ithi awu kodwa ke nawe usuphakamela uBaraki nje kangaka uNkulunkulu ekhuluma nawe ethi sukuma uthi we angicabangi nawe uyayibona nje lento inzima kangaka nje bazalwane ngoba sikhona singabantu besifazane athi nje uNkulunkulu hey kudingeka igarage eTonville uthi we ungathi nje kwa minister wa mineral and energy ngeke zanginikeza imali ngoba ngubani mina ebethena uNkulunkulu ethe ngizonikela esandleni sakhe. Ngiyabuka ngithi naye wayefana nami nawe ukuthi noma ekhuluma uNkulunkulu kube khona lelizwi likaSathane lithi we noma eseshilo wayesemnikezile iassurance wafanele ngabe wavele wabophela inqola zakhe zempi wahamba wayokulwa. Kepha bazalwane ngoba wayengenalo ithemba uyaqhubeka uthi uBaraki bazalwane uma uhamba nami ngizokuya kodwa uma ungahambi nami ngeke ngihambe. Amazwi jajabhisayo bazalwane akuphuma kuBaraki esetsheliwe ngoba ngisho ukuthi wayesetsheliwe ukuthi lempi lo uzoyinqoba. Kuza uDebra labazalwane uzomkhumbuza uthini yena uthi ngizoyikolo kodwa mawuzohamba nami futhi mawungayi hayi bandla nami ngizoqhubeka ngihlalele angiyi ukuyolwa kuleyo mpi. Uyamphendula bazalwane uDebra okukhombisa nje bazalwane ukungabi nathemba. Uyabona ngoba ngisho ngasha seqalene ngathi ayikho into ebalekile njengokumthemba uNkulunkulu. Ingakho ngithi bazalwane iyanaka kakhulu inhliziyo yami ukuthi lokhu uqalile unyaka uNkulunkulu uyayigcizelela lento yokumthemba nokumazi uNkulunkulu ngoba ukube uBaraki wayemthembile uNkulunkulu wayengeke abese thatha ithemba lakhe ekhunjuzwa ngento uNkulunkulu akhulume ngayo kuye abese yena ethatha ithemba lakhe athi
mina ngizothemba wena Debra. Uma wena uya lapha empini nami ngizoya. Kepha wena mangabe ungayi hae nama ngiyo. Okusho ukuthi yena akamthembile lo okuyena omthembile. Uthemba lo omkhumbuzayo bazalwane. Lithi izwi likaNkuluNkulu uDebra wathi ngizohamba nawe kodwa ke indlela oyithathayo manje ayizukukunika uduma ngokuba uSimakade uyomnikela uSisera esandleni sowesifazane sihamba ngothunili bazalwane. Sihamba ngothunili bazalwane manje eqandeni. Uma sebemtshelile uBaraki bazalwane uyanqaba. Usethi kuDebra okay ngizohamba nawe ngiyavuma. Kodwa ke ngoba wena ulaleli, ngoba wena umthembi ngokuphelela uNkulunkulu, uzoyiwina lempi. Kodwa udumo angeke uzulithole. Liyobuyela kubani? Liyobuyela kubani bazalwane? Sihamba ngothunili bazalwane. Egameni elihle leNkulunkulu leNkosi yethu uJesu Kristu uyaphinda uzothi bazalwane udumo. Remember, this is a prophetic word bazalwane. Izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi uDebra wayengumprofeti. Akukenzeki lokho akukhuluma la, kodwa uyasitshela ukuthi usezoyiwina kodwa udumo luyobuyela kumuntu wesifazane. Bazalwane ngicela ukujomba masuka lapha kuverse 10 baya prepare, they are preparing for impi. Mhlambe sijombe siye lapha kuverse 14. Lithi uDebra wathi kuBaraki sukuma lolu lusuku uSimakade amnikele ngalo uSisera esandleni sakho. uSimakade akahambanga yini phambi kwakho na? Ngakho ke uBaraki wehla entabeni iThabori namabutho ayizi 10,000 emlandela. uSimakade wamehlula ngenkemba uSisera nazo zonke izinqola zakhe zempi namabutho akhe phambi kaBaraki. Bazalwane la sebeyalwa bazalwane, remember balwana le yampi enzima engithe mina ngiyikalekisa ngokuthi laba bantu they were having ama nuclear weapons. Uyalwa nabo uBaraki futhi uyabanqoba. Then kunoSisera. uSisera bazalwane umkhuzi, ngingathi manje umkhuzi wempi. Yebo bazalwane bayafa bonke, kodwa uSisera wenzani? Udla phansi. Uyabaleka inqotshiwe nibazalwane impi mangabe kukanjalo. Ayikanqotshwa bazalwane, ayikanqotshwa. Ungathemba umbutho, ungathemba wena umbutho umholi wempi engakabibikho. Hayi ngeke sophinde sokushiya amakhenane ezweni lethu. Ayinqotshiwe impi bazalwane ngoba usebalekile. Usebalekile uSisera bafe bonke. Kodwa uSisera ubalekile. Ubaleka ngenyawo bazalwane. Lithi iBhayibheli kuverse 16 uBaraki waxosha amabutho agibele ezinqoleni ahamba ngezinyawo kwaze kwaba seHaroshethi labezizwe. Yonke impi kaSisera yafa ngenkemba akwasala namunye. uSisera wabaleka ngezinyawo waze wafika ethendeni likaJayeli umkaHebheri, inkosi yaseHazori nabendlu kaHebheri umKheni. Bazalwane simbona ebaleka la uze uyofika bazalwane, ufika kulendlu. Lithi iBhayibheli uJayeli waphuma wamhlangabeza uSisera wathi kuye, phambukela ngapha nkosi yami, phambukela ngakimi ungesabi. Wayesephambukela kuye ethendeni, wayesemboza ngengubo, wayesethi kuye ngicela ungiphuzise amanzi amancane ngokuba ngemuyile. Wayesevula igabha lobisi wamnika ukuba aphuze, wayesemboza. Bazalwane uma ebaleka iBhayibheli lisitshengisa ukuthi yini le yenza ukuthi uSisera mayebaleka abalekele lo muzi. uSisera ubalekela kulomuzi ngoba kunalento ngathi yini, kune peace treaty between izwe likaSisera nalendlu abalekela kuyona. Eqondeni kwakhe uyazi ukuthi la ngoba sinobudlelwane obuhle nabo, mangabe sengibalekele khona ngizosinda. Bazalwane kufika into engqondweni yami, incwadi ethi wothemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda, mazise yena. Hallelujah, hallelujah.
Sizozwa bazalwane ukuthi yini engenza ngisho nje. Enhlizweni yami ngibheka ukuthi ukube uSisera wayengasebenzisanga ngokwakhe ukuqonda ukuthi la engibalekela khona kunokuphepha, mhlawumbe ngaba sibanga nayo le outcome esizoba nayo, but ubalekela la ngoba usebenzisa kwakhe ukuqonda kumtshela ukuthi we have i-peace treaty nalo muntu uma usufike khona Sisera uzophepha. Nangempela mangabe efika bazalwane ufica owesifazane uyamhlangabeza, ufika usekhathele, ufika ucela ukuphuza amanzi, uthi lo wesifazane angizuka ukunika ngisho amanzi, ngizokunikeza ubisi. Uyabona abazalwane ukuthi masela sibona ngempela ufika endaweni right. Mawusayifunda nje wehla nayo ubona ngempela ufika endaweni la ngempela kuyafakazeleka ukuthi shuthi kwakunokuthula phakathi kwalamazwe omabili bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu wayesevula igabhi lobisi wamnika ukuba aphuze, wayesemboza wathi kuye yima ngasemnyango wethente, uma kufika noma ngubani ebuza ethi kukhona bani lapha ubothi akukho muntu. Uba honest lo uSisera bazalwane, uhonest la ukhuluma nomuntu amthembayo, ukhuluma nomuntu azi ukuthi une best interest yakhe at heart, uthi kuyena uma kwenzeka kukhona umuntu ozongifuna la ngoba uyazazi ukuthi ubuye empini, uyazazi ukuthi usesela yedwa, futhi uyazazi ukuthi uyahujwa akaphephile ngoba labazalwane uyamdinga umuntu ozomprotect abazalwane, uthi mabefika ubothi akukho muntu. And nathi bazalwane mabe ngisafunda la ngivele bazalwane ngilindele ukuthi Nkosi yami uzomprotecta, kodwa uJayeli umkaHebheru wathatha ngesandla sakhe isikhonkwane sethende nesando, wanyonyoba waya kuye sezunywe ngobuthongo, wasiphisela isikhonkwane enhlafunweni saze saphumela emhlabathini, wayesezunywe ngobuthongo obukhulu ekhathele, wafa kanjalo uSisera. Wafe thembile bazalwane, wafe itshela ukuthi ula bazalwane aphephe khona, kanti akambuzanga uNkulunkulu ukuthi kuphephile yini. Kodwa ke bazalwane angikho kakhulu ekuphepheni ekufeni kukaSisera. Into yami ila bazalwane ithi ngibuka lo owesifazane, when the opportunity ipresenta, she's making use of the opportunity bazalwane. Remember, yicebo likaNkulunkulu leli ukuthi lesi sizwe fanele sinqotshwe. Sithenga phambilini asikanqotshwa isizwe ngoba sekwenzekeni sekubaleka umkhuzi wethu. Manje angazi noma ngiyaduplicate yini bazalwane mangithi sihamba la ku3-0 sithola lo wesifazane uzofezekisa icebo likaNkulunkulu lokuthi kunqotshwe lesizwe, usezobulala lesi sigora somholi wempi yamaKhenani. Sisibona sifa esandleni somuntu wesifazane, asife esandleni sikaBaraki. Sona sikaBaraki sibe sinye bazalwane ukuthi akamethembanga uNkulunkulu. Kwenzakalani bazalwane? Kwenzakalani bazalwane? Baba bafundi beBhayibheli besicacisele kwenzakalani bazalwane? Kuzogcwaliseka isiprofetho sikaDebra. Kuzogcwaliseka isiprofetho sikaDebra bazalwane, esikhundleni sokuthi uBaraki amfice ambulale. Kodwa ngoba kamathembanga uNkulunkulu, owesifazane uzomqedelelelele. Asikho istruggle. Asikho istruggle. Uyabona bazalwane mangabe sizomthemba uNkulunkulu, lezi zinto ezingaka esibhekene nazo sizonqoba kalula bazalwane, zizolala izozunywa ubuthongo bese siyafika thina sithi akuzukuba na struggle. Asizukuba big struggle. Simelwe into eyodwa, ukuthemba uNkulunkulu. Uma sike samthemba uNkulunkulu sobaficelele. Akuzukuba nzima, sizokujuluka, sizokufuna ama-nuclear weapons, sizokuficelele siqobe. Sithatha udumo,
Silinikeza umnikazi walo uNkulunkulu. Ilokho okwenzakalayo bazalwane namhlanje. Akusho ukuthi walwa naye wathi uyamshaya waphaphama wagiqa cha bazalwane. Ngoba uNkulunkulu ukhona futhi uNkulunkulu unikelile, okusho ukuthi thina kulezi inkinga bazalwane esibhekene nazo simelwe yini nje sithembe uNkulunkulu. Bese siwina kanjani? Siwine kalula bazalwane. Siwina uSathane ezumekile. Haleluya. Haleluya bazalwane. Haleluya. Haleluya. Siyabonga uNkulunkulu wethu, lithi izwi likaNkulunkulu wangena ethandeni likaJayeli. uBaraki wamfica uSisera edidilizile efile kunesikhonkwane enhlafunweni yakhe, segijime waze sithi izulu hlanza udenda. Uyamfica umuntu othi uzomqedelela usefile. Zokwenza kanjalo bazalwane mangabe singezwe ukumkhola uNkulunkulu, zizosiluza izinto zikaNkulunkulu. Bese kuthi abantwana bakaNkulunkulu abamethembayo uNkulunkulu bayiwine kalula. Abantwana bakaNkulunkulu abakholwayo ukukhuluma kaNkulunkulu, ngoba uBaraki wahlulwa ukukholwa ukukhuluma kaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu ngalolo suku uNkulunkulu wamnqoba uJabhini inkosi yamaKhanani phambi kwabakwa-Israyeli. Isandla sabantu bakwa-Israyeli saya ngokuqina phezu kukaJabhini. Alibongwe igama likaNkulunkulu. Bawina abazalwane, bawina bayinqoba impi. Angisazuqhubeka abazalwane, kodwa mangabe sifunda siqhubeka sifunda ku chapter 5 kuvuka ihubo. Ngiyalithanda abazalwane, kuvuka ihubo endodakazini uDebra isibonga uNkulunkulu. Uma ulifunda abazalwane iBhayibheli uyamuzwa ezisho izinto uNkulunkulu azenzile nambonga ngazo, embonga uNkulunkulu, embonga ngemisebenzi ngezinto amenzele zona. Kuhleli lokho nje bazalwane enhlizweni yami ukuthi bazalwane engathi besingafunda namhlanje kuDebra, engathi besingaba ngabazalwane who encourages each other bazalwane, engathi besingaba abazalwane ababonayo mangabe ithuba lipresenta, ebese bazalwane siyalisebenzisa njengoba uNkulunkulu kwenzeka abazalwane kowesifazane. Bese abazalwane singakudeleli ukukhuluma kaNkulunkulu, simlalela uNkulunkulu mangabe sekhulumile abazalwane, ngoba ikona okuyosifikisa uNkulunkulu ebazalwane ekunqobeni kwethu. Ngoba mangabe kungenjalo bazalwane, nathi siyofana nalabo abayothi sebelwile impi yonke bazalwane, kodwa udumo bese singasalitholi. Ebese udumo ludlula wena oyilwile impi, wayibulala yonke, luye kumuntu wesifazane obengekho ngisho nasempini. Kuhleli lokho nje bazalwane enhlizweni yami. Ngizocela abazalwane ukudedela umama umfundisi eze ngaphambili bazalwane. Ngizocela nje ukudedela umama umfundisi eze ngaphambili. Ngibonge bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga bazalwane, asimele ngenyawo sithandaze uNkulunkulu othembekile bangcwele. Sizokhunjuzwa namhlanje ukuthi simele ukuthembela lakhe izwi elakho igama bazalwane, simele ukumthemba kukona konke bangcwele. Usihlelele okuhle usuku nosuku. Kungenzeka ukuthi ukhona namhlanje but uyabona ukuthi ubusuqhelelene naye. Kungenzeka ukuthi ukhona but makukhulunywa namhlanje unalento ethi angathi inkosi ngidinga ukuzibuyisela kuwe, noma unalento ethi uNkulunkulu revive lento ekimi, noma unalento ethi yazi ngiyawadinga amandla amasha. Yiza ngaphambili sithandaze nawe ekseni namhlanje. Usekhulumile uNkulunkulu ukuthi usuku nosuku kunabantu abavusayo. Kunento ebekwenhlizweni yakho, kunento wabizelwa yona, kunento izwayo, but uzitshela ukuthi hayi wena ikufanele. Haleluya.
kunalento ekuthulisayo usuku nosuku noma ufisa ukukhuluma ithububani wena. Namhlanje abazalwane sizokhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu usiphile amandla, uNkulunkulu usithembile, lento evuka kusuku nosuku ungayiqini. Haleluya! Iza ngaphambili sithandaze bazalwane, sikhonza uNkulunkulu o revive our spirits each and every day. Sikhonza uNkulunkulu ongakhuluma isidingo singekho. We will do a special prayer also yokuthulisa lemsinde khona at the back of our minds. Othi noma mobona igebhu even endlini kaNkulunkulu ufisa ukuthi bengenza ukuthi bathi bekhona lento ethi hayibo ngoba unjani wena, ngoba ungcwele yini. Haleluya! Sizokhunjuzwa bazalwane ukuthi uNkulunkulu wavusa uDebora. Haleluya! Wamkhumbuza ukuthi hayibo wena usiyena noma ubani, lempo obhekene nayo already sinqotshiwe. Haleluya! Athi umhlabeleli kwahlalwa phansi, kwahlelwa ngeyami impilo, kwagqijwa konke bazalwane. Sometimes siphila impilo esiqediwe emaphakadeni, sihamba bazalwane impilo esibhekana nazo besakhuluma uMamzonde sashumayela uthi masilalela uNkulunkulu nempe esibhekene nazo ziyakushabalala. Haleluya! Nalolu size silibonayo masithemba yena, konke bangcele kuyachithwa njengamanzi elithizwa wasakubuyiseka noma wasayuqoqeka. uNkulunkulu udinga abantu abazomthemba noma ngabe kuthiwa incane kangakanani into oyizwayo, bantu abasha ama-teenagers noma ngabe kuthiwa kini ukholwa wedwa. uNkulunkulu udinga ukuthi ume kwiposition. Haleluya! Ubambe iposition. Haleluya! Umthembe. Ezinye izinto asidingi bazalana ukuthi sizikhulume, ezinye izinto singazifastela sizikhulekele, kodwa sesifastile siyakhuleka uthola ukuthi asimthembi. Sizokhunjuzwa bazalwane namhlanje. Haleluya! Sizokhunjuzwa bangcwele uthi uMamzondi uzosikhumbuza uNkulunkulu ukuthi hayi kungenzeka ukuthi ubambe inyawo lempo othi uyoyini uyifice seyinqotshiwe, ubone ukuthi ngaze ngayisahluleki. Asivala amehlo bazalwane, siphakamisa izandla zethu. Alikho igama yeli nandi kama lakho, igama lakho Jesu. Ake sisho kabili bazalwane, sithalikhe elinye igama elihle njengelakhe bazalwane. Athi umhlabeleli libongwa abantu, libongwe izingelosi. Alikho igama elimnandi igama lakho Jesu, igama lakho, igama lakho. Igama lakho limnandi, igama lakho, yebo igama lakho
likha